Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. O MLA Barim jangka Maulai constituency ubak proses di Saukme. Ula ong balada ke sorkar jela ka donya kamon. Kala aban pun urlong daga basuk ya ki jingdawa jangka Meghalaya Asha Workers Union ki baladawa aban pun kieu ya ki jingsiu bainong. Bat ki wei de ki jingdawa ki baki labu hakmat ke sorkar. Lengba ka menteri ka koit ka khia ka Dr. Amperin Lengdo hagini ki khindiat sngi. Uba Saukme ulapan pau ya kani ke jing sngo kia na kabenta ki Asha haba keren syakilat patai kubor haga sitarik unai wing arjar arpulai bat haga juk kapor ula ong baka jing dawa jong ki Asha kalong ke basyong hok namar ba ki dei ki bala IT med bat mensim ban syakri ya ki pait ba khamtam haga por baka jela kamat ya ka klam COVID-19 haus nem arjar arpau terter. Tinggal ngaso baka jing dawa dan diminta demand jong ki Meghalaya Asha Workers Union aso bukalong justification muka bakal sarkar hi ke kalong kan hap ban berkat nak benta jong ki namar ngi hapat berkat nak benta jong tradisional jong ki Asha namar ba nak liya jong ngimde ban kret kalong ba kapor jong COVID-19 muka ban nak liya jong ka perhi bro ko ke lamat hak tu por hak di COVID Untuk ngelai ia jeng tradisional nak kalian joki ki Asha. Kapan nak kalian joki kena akan dah kensur nak benta joki sibat. Tadi kaya kesem ikun ikti bayi besem bat kiwe. Kila sacrifice nak benta kecil joki ban ayah ka. Service ke bawah hatam nak benta hak tu por COVID-19 2020 Arlis na mila madu COVID itu. Pat mera mau hatu por ban nak dengan juara orang ngira long way deki MLA jong mulai constituency. Hak por hapeng jong COVID abang ngira long ya ka assembly session. Kan mau dengan jong parok hak dengan report ki MLA. Abang kan dengan chief minister, deputy chief minister, minister parok baru ngi ai mentang long ni appreciate tadi disalib ya kak jing tradisional jong ki Asha hatu kapor amda kapor sti jongi banang jo apo India hi brokoi ber kapthai hi brokoi kan oba ni salib ngai khuble ya jing tradisional jong ki Asha ha kapor jong COVID bar ngimri hi ban klet ya ka sacrifice na kalian jong ki Asha ki Asha kila IT met ban sim na ka benta jong ki na ka benta jong ka jela Meghalaya khamtam Meghalaya ka jong ni ka bangis ke meken mau tu kapor habagadon habadang udang kiu hau COVID gedon ki papang bestam ki bayem sam kim do ben pek ne ke bali hal department kam syam syai pek na liam ki Asha ki ben pek ikan mau tu kapor habaki beri bedum besok ki yo trei yo tak ne bel ki yo belas ni de bel ni stai dan syuk ki ben ai ka bam gadi kum khau ngi jun kamru ki Asha ki le ikan mau tu kapor badung ki bagi klat ki bayem masam umlong bayem masam kim yo kim nut syuk ban le ber kata ki nama dak leng jong health expert yang mamlong kata umlong dak leng jong ki ban tan tu kapor ki Asha hi ki Asha ka lomba ki Asha hi la IT met bat mensim tu kapor nama dak leng jong tu kapor ngasung yo ble baga por juga kat jonga kalau hantu por nilai mat lang yung COVID bat miso komen mengikut kia bat miso komen nilai bentalang bat kini ki Asha anu ko mengin ai ke syakri nak benta jong ki pat ba jong jela hak tu ko por langiding ni pong mulai konstitusi kan mau kan bot ki Asha ya tristam rang ba snong ki NGOs nang ta pada hagi balang bapher ni kan mau mercu hagi melag dia popet lag dia nak liang jong father na dia nak liang jong pastor ni menung ai ku bling yang dua kerpang dah bata ki nam ta ki ni ki health workers nang dong ki bateri nam ta ka jing ko jikya rong kan mau do por ka long yakit yaki Asha jong te kam nak liang yang samjungan mabang don langut ki doktor makan mau hot ko por menang liang jong kaya ga sam jong
bagi khun langut kum tu ai service na ka bentah jong gi pai ba ke ma covid nga ka jong mentah ko mri chum seneng ya sang mi pe khmit na ka bentah ka jong pai ba dengan ngasko ba lor jong kini ke ngaso karpat ya ka sarkar mbat don ke jingin men ba nakaleng jong ka sarkar kembang bar khat hi sungi ba ka ni singi mata ba nakaleng jong ka sarkar ka mekhle di mot alliance ka ba dalam nakaleng jong ka ke sama ka deputy minister dalam presiden song dalam ngoba mereka ngoba dalam joki minister joki ki persangi belum bantakil ya ka wei issue persang bantakil kabare nam daga chinge kalong joki je pai ba agni si anga subun karpan ya ka sarkar bakin soba ban shimkhia nak bata ka ne chinge jong ni asha agni si oi ka doski la i don ga su ya nakaleng gi doilam jo union gi lekitu health minister yo man ngi ke do pada kaleng jong minister ba mes kam dalam minister super khan kumur kom hi don kam le jika ngasugut ong long ka ba benda ka basa nga i ka lokat ni ka jintres tam jong asha i nomor ba long teng bi khmat mulai ting i ka jing sitam jong asha hado kata asha apa yang di pemulai konstitusi aku tu ko por nes kam taro jing pun kam juga asha kalau sebab pala ngaju kren ni ki ngong kat no yo yang payung nak lagi jungi kalau kerja siap kalau berin, warna kata bar hampir ketaruh, mana itu kamen siam ban syakri, kamen siam kalau mana tidak masukar, kamen siam banyak untuk kiwai, nak lagi jungi kalau ba, ihapan sacrifice, dengan masuk orang mentangi suatu kalau ba, kan insentif keba, nak lagi jungi kiyo, bagi dawa, nak masuk kalau dong kalau justification, kum kerjanya juga orang nak kami kasarkar, nak support ihapan dawa. Hap dawa kalau yang hok ke joki, yang ke jeng terisi tom joki. Pangi so komen kalau jisya nak kalian ke sarkar, nak sarkar India dan ke central di sekarang dia, jadi beri ke terisi tom. Menurut kamu kalau nak kamu nak kalian jeng ayat kusnam. Dengan ngasko kalau nak kalian jeng, nak kalian jeng ke Asia. Ke sarkar nak kamu ayat kusnam. Agak por ke benar, agak por bedang wanu covid kemudian. Dan Jepang jeng kelam. Yang 20 dia arko akan dai ina ma to po pero kalau daun ade ko por ba sarkar naik award kalau nak benda biasa baru ikut mau do por biasa semua ade ko por kadang mi kisni di por ya i ko mandang dia cuy bila klub mentah juga greater contribution to kini asya ko jelah ki baru dengan asko om mende aso ba sarkar untuk bangun perkhat ha mudah nak lagi jumpi karena semua dah kerja dari sarkari dan mudah kalau positif thinking kalau mudah nak lagi suka benrai kalau toh ya mudah kalau nak lagi jumpi siu loh kena perkiu loh kena mudah paling skam bina semua tua bangsa sarkar ada siu kalau ban siu dah ini mudah ki head dan buat ki head of account yang ada di department dengan sarkar. Kalau macam ni nanti menang siu temporary menang dia mau touch po siu temporary. Hadin lawan pada nak ada jongka. Lawan pada kan normal session. Apalagi juga mau normal mas kedua session kedua budget session atau kepuas pada kalau kita regularize mentah. Regularize mentah. Yakini kita baru kita menjadi judul besar relasi mentah. Kalau kalau regularize dah dan 31st March 2024. Dia benda besar ni dalam hal benda boleh dibentah di dalam musim kebahagiaan Sokia. Angga Sokia jadi suatu benda Sokia. Na Sokia kamu belum bentah nama benda baru. Ibu dan si menung long dalam hikmat. Iban mi cuma mi syakbat pada keren dan benda kejengnya juga Asia. Ros kita kalau apa mi kira no kejengnya Asia. Boro minum hikmat. Mi keren sebagai Asia dalam kamu dalam kamu suka berkat mereka belum bentah nama benda baru. Ibu benda kalian jengnya gila keren. Gila klub kalau ya kita jinglep ha, kita jinglep ha kejong ya Asia ada dua pon. Tangi sumen bagi Asia hadu kan dia menurut pon taruh war pring jung jinglep pon mah ke gendu. Ke bon jinglep gendu dia dari ki yang scam bet. Angi scam ke bon ki Asia. Ambak jisi bolong berit bopun ke belong ilok joki dari khon joki dari mek pa joki sampai kan betul iben mitrahi mendak ketika kamu ya jisi berit Baringin belain nak kalian joki menteri nak wikam yang kilang kelab non lagi pojar kam nyo ini betul hendiat dia benar kalian joki mar betul kamen siam jika dong kamen siam kamen syakri kamen siam berlepa kamen siam menyerap dia kata benar kam hadu kata ya kalau kamen siam menyerap dia bakat ni mentah kalau diarap
abakan ni ke jarap naga benda kalong di pai ba de ke jinge kalong benda kalong sokar ke pakat le tinggal nasong kalong benda kalong jong sokar benda ke mesim ke ba sokya so ke pa kalong ya si minister ban hai ban lem perkhat biang sasisian hak bedi pendekat kam kana benda lian ke asya kalong da ka hun mesim ki semua waktu abang siu ke biang kajing tre ru menda kim tre je ki ru mod ismat isting boleh kajing siu ke biang abang biang kajing siu dak kalian menda kalian je hanu kom ke siu ni hap semua ni hap long praktikal ni gede kibrio itu ni kidon kami ke bam kibrio kidon kam yang kami yang sami khor giti hapan se bayi ni hapan siu ni hapan se by school ni hap se by college khon ni hapan si bun ko phage kidon kam sudah ting hap long praktikal abang dak kali ngejumi benda kuno kali ngejumi hikmat Facebook tu kolong benda besar mengadon ngiru kidon jadi sep ting hap long praktikal on benda ko benda ngamlong isu ngamlong su benda ngamlong su isu ada ke benda juga pastu kolong ko emily brem habaka sarkar mata kadang ai ber pension sanga bala on pension ni mata ngamlong su lagi beri ko jinjar restam ikeduran rong ewam na isu maka ni pension ke de jonga ni pension ni lok jonga ni pension ke de jong khun pi jonga kan bala on ta ang jong baka pension ke bang yo kan de jing pai ba dengan ngaso komen hakan ni sni mata war ngamlong isu baki beri phone jinjar restam abri wan kadang benda juga kalau benda juga penyeram mabli kismu tu kalau ngamde kalau benda kali juga jarap tak por kalau por bagi yo club MLA tak por yo skim tak por bang amla bang yo tagi ya ki facil sistem nak kalau sokar ndre ki mesim syakri kalau sedang dengan long lipat menyerap lalu long khmat menyerap dekat benda juga hi kumulong matahi ga sok bet ngada yo perkenia bagi daya beteng hi bereng ni kam go mo jong kamalis ni bleng nang ket nang ba ya kamulai pada kejelah hi berkuih saya sin dengan mensi ke bas ngurit agar pada sokar long tos perkhat nem saya sin yang jaga jingdawa jong kini meklia Asia Workers Union dak mendapat ketiu insentif jongki ada community bagi sokar lo positif atau kalian pada skema akan diketiu lo positif dan pada demand jong kini Asia nang bagi nang lagi ke dia di syakri abakam hatam kembali apa syakra